Kirabona aliagenderete gukolekana kurwa chinse muchinde serikali ya county ya Kisii kubwatira nekiombe kilikimanyikanite buna KCDMS ekibonokere Kenya Crops and Dairy Market System nigo bacha kirumurubirio bokunyara kolengaliro bamuye gukolekana asama GTC ime yomochi obusongo. Murobere yunigo chakiwa bene no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati oyote babuna nigo orengete goikera awetania abaremi chimiberekera ase sub county asate babuna niga gocha kwenekia ebirengo busekerengo kyoboremi kyabereke gokinwa imiye county ya Kisii watkana nechira chiri abetega kuriera abananchi chinga kichechi campaign. Murikito Josephat Amisi na roboti rwa senchera iyobwime. Buna enchere ya moyo kwenekia buna oburemi me county ya Kisii banyareko babogosirwa nigo litukolia rero omugavana we county Paul Simbarati kubwatira na manekiombe gya Kenya Crops and Dairy Market System nabo igokelikia USAID Kenya rako bagochaka omurobirio bene elio banyara ko bagochaka kolenga ekerengo kiechumbi asaliroba anene imeye county eyo wanatusaidia katika mambo ya kutunza uzuri wa mchanga wetu wa kupanda mimea zetu, na umefadhiliwa na USAID ambayo ni mshirika mkuu kwa masuala ya kilimo katika kaunti yetu na katika nchi yetu. Kwa hivyo tumekuwa na mkutano ambao umekuwa mzuri kwa sababu hawa wanaondoka sasa kwenda kuangalia mchanga mbalimbali okubwaterana okukwebyo byo amana serikali ya county ya Kisii mbochiko bokwenekya burabwanyareko babokora etaro yabe gochichi ward ange 45 elio banyareko bagokora omoroberio bokolengaliro kurwa ase abaremi kimibere anenekera sub county. Tuko na ward 45 na hizo ward 45 zote tutakuwa na wakulima 200 ambao mchanga wao utaangaliwa uonekane kama uko na sumu ama una sumu, na sumu ni kiasi gani ambacho kiko katika mchanga huu, na baadaye wakipata hiyo ripoti watatuletea na tutaendelea kuwaelimisha wakulima tuone kama tutafuta kitu ya kutoa sumu katika mchanga. Omotenere bwekombe gya Kenya Crops and Dairy Market System nigatebire anene county ya Kisii nkati ye county chinyinge anene kurwa asorongo rwa Western eyo ebwateliro bali bwate anene echumbi enyinge acidic due to several factors including continued use of the land without the necessary amelioration, inappropriate fertilizer application, and of course the high rainfall patterns in the counties that we're talking about results into leaching. Therefore the soils become acidic over time, and we worked with NOCM through the years to support demonstrations where they did okolenga kweliroba okonigo kolengete koenekia buna anene bitambukire benyereko bikoirwa elinde gutumia oboyo bolibo bwenete nekerengo kende gyonsi kelikiraganie buna kyanyarire ko bgekwirania lirobelio anene asekerengo kelia kebwenerete ekaroto collective chisambo ngo ira tole chi contact chi omoremi to ire simi yaye to ire litali yaye to ire ward yaye twaira negento gekorunga coordinates kyo mugondo ya nururi akaro twapimire rapid test igonga onye technician ituke gocha mugondo igeko iranga kitageka 10 upimiro okolire oko amachibu agukora, lakini onye geka banga barori gusene mbure gotwa na baba collectie sambe iyo mambi yaye takeire tokani vei message turuegenda tokoruka pali ki SMS ndugwate to koroli kurwa visi pali ki SMS omulimi onyore amachibu ayase esimia. Kitu kimoja ambacho niliahidi wananchi watukufu wa jimbo la gatuzi la Kisii kwamba tutaangalia vile vya kutengeneza mashamba yao hata kama ni madogo, tuone kama tutapata faida kutokana na mazao yao. Kuripotiri gataseni kia Ndizi TV kurwa magacho TC aya kutoka ime county ya Kisii eliterane Josephat Amisi.